cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata, abenshi badushira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ni iPhone 15 Pro Max. Iri kumwe n'isaha yayo. abenshi murabazi mu filime ya BMT nibo bayakora na filime yanjye nibo bayikoze. Biragoye kuvuga ibintu byinshi cyane mutarayibona, ariko ndizera ko nza kugaruka nimwamara kuyibona. Mutwihanganire cyane, twagize ikibazo cy'umuco, ariko mu mwanya biraza kugenda neza. Munyemerere shimire abakinnyi twakoranye muri no film. Kubavugaho cyane mutarayibona biragoye, ariko muraza kubyibonera. babaye intwari cyane nk'uko mwabyumvise director yabivuze. Inoreresi yacu twayikoreye mu ntara ya Gitega, gusiga umuryango indwi yose irenze ko iminsi utari muhira biba bigoye cyane, ariko baritanze turakora igikorwa mpaka giheze. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Munyemerere shimire cyane n'abantu b'Igitega baje kudutera iteka, cyane dushimire nyakubahwa Eric Tayer yadufashije ibintu byinshi cyane. Mufashe tumukomera amashyi na timu yose bagendanye hamwe na Twakoze, badufashije ibintu byinshi kuronka amarocation, abakinnyi n'ibindi. Mufashe twongera amashyi menshi. Ndashimiye cyane abakinnyi ba filime n'abakora filime hano i Burundi baje kudutera iteka. Imana wo mw'ijuru ibaho umugisha. Namwe muhagaze ngaha ari mwebwe mukabona abantu baje kubashyigikira, mwanezerwa. Rero ndanezerewe, umunezero uriko uranjugumiza, gusa amashimwe numva ndusha imbaraga cyane, ariko binyeretse neza yuko umuntu atigira ahubwo umuntu agirwa n'undi. Mufashe tubakomera amashyi menshi abakorege, amashyi menshi cyane. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu cyubahiro ciwe, ko ndazi ko ari abanyacyubahiro benshi baraha, usibye ko nawe wicaye ngaho umunyacyubahiro muri kino kibanza, kuko kino kibanza cyateguriwe wewe. Bikomera amashyi menshi cyane.
nta byinshi nza kuvuga nubwo maze kubivuga umugani wa direct, ariko munyemerere shimire cyane abantu bashoboye kumusapotinga kugira ngo kino gikorwa kigende neza, duhereye mu gikorwa cyacu team. Abakorege barabizi uburyo biruhisha, barabizi uburyo bitwara amafaranga menshi cyane, kandi jewe ntawe nari mfise, ariko ndashima Imana cyane yoyo ishyigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Hano hantu ndahageze numva emotion nyinshi, kuko nibuka uburyo Imana yabinkoreye, nkumva ngize ubwoba, nkumva nongeye kuyitinya bushasha, nkumva nongeye kuyubaha bushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, ni ukuzogerageza kuyubaha ubuzima bwanjye bwose, bituga bimanuka mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya. Haleluya. Imana biragoye cyane kuba Imana iri muri industry ya film, biragoye. Ariko ndashima Imana cyane ko jewe igenda ibishoboza. Hano ndabihamya cyane ko ndi umukristo, kandi ino industry Imana yayinzanyemo kubw'umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi gukora ubushake bwayo, icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe mimisi naje muri film kugira ngo namamare, ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizogera ngahagarara imbere y'abantu bangana n'uko n'amakamera angana n'uko, ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibitse. Ndashima Imana cyane yoyo ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya umva ko amashina yakomeye kuko Imana abantu cyane abakobwa turi muri kino gisata, abenshi baducira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ndi hano shima Imana cyane, kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje Imana, n'abo dukorana barabizi, niyo identite yanjye. Ibyo bifasha tubikomera amashyi. Ijambo novuga nobwira Imana imbere yayo ni uko nkomeje urugendo, sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe, uko byogenda uko ariko kose nzokomeza nkorera Imana. Igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana ni Imana narwanye intambara nziza yo kwizera, none ndangije urugendo rwanje. Munyemerere ibindi ndaza kwivuga hanyuma, ariko ndabashimiye. Mwicare mubyagire, mwaheze byinshi muje kudushyigikira, kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane. Mbega hano ni nk'aho ikirori kitarakangura. Narababwiye ngo batumire ba mbere dufise hano ni bande? Imana Data, Umwana wayo na Mpwemu Yera. Bari hano barabyagiye. Niyo mpamvu tugomba kuryoherwa mu buryo bwose. Ibyo twabateguriye ni byinshi cyane, kandi nanjye ubwanjye ndaza kugaruka. Niyo mpamvu numva ntugarukiriza ngaha. Munyemerere ndabasaba igisabo kimwe kandi mukikorere, ntagire umuntu ataha tudahejeje. Bishobotse muzaba munezereje umutima wanjye, kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone, mufatanye natwe gushima Imana.
ndabaha umugisha ndabakunda cyane. Banyakubahwa mwese mu byubahiro byiwe ahabwa n'umukama Imana. Tugire amahoro ya Kristo. Muraza kumbabarira koresha ijambo rya gitekinike nitwa Manirakiza Amede. Ababaye ijambo ntibabisobanuye neza, biza kuboneka nkaho mengo ni byita kirundi kitari cyiza cyane icyaduka, biza kuboneka nkaho n'icyaduka, ariko reka nidondore n'impamvu bampaye uyu mwanya. Impamvu ya mbere ni yuko genda umudirector, umuyobozi mafilime cyane cyane yo muri BMT n'ayandi mafilime amwe tuba twakoreye abandi bantu. Rero Mimi turasanganye Mimi, sinovuga ko twatanguranye agitangura kariyeri yiwe ya sinema, ariko aho twafataniye hose twarakoranye ibikorwa bitari bike tubikorera muri BMT. Mu nyuma niho yacaza aratwegera muri BMT aravuga ati murabibona aho intambwe yo kwiteza imbere muri sinema igeze, ndagomba dufashanye dukorane ikindi gikorwa cha sinema. Nuko rero turakorana iyi sinema yitwa Kiramunda. Mimi niwe yazanye ide original yayo. Muraza kuronka umwanya murabe filme icyo ivuga. Ide original amaze kuyizana arayimpa, ndayandika, ndakora script yayo, hanyuma muraza kuntunga uko muza kuyibona ndazi ntimugaye. Maze gukora script yayo, abo turi kumwe muri BMT baramfasha turayikosora, Mimi arafasha turayikosora, hanyuma tuyigeza no muri Desasengati Films aho dusanzwe dukorana bajejwe amasanamu n'amashusho. Nuko rero ushikuno munsi aho tugejeje niho tugomba kubereka. Imbere yuko rero tuza kubereka ino reresi, twagomba dufata umwanya tubereke abantu twakoranye kino gikorwa. Sibake ni benshi cyane, ariko tubereka bamwe mu bari muri kino gikorwa. Uwa mbere nagira mvuge ni uwo nyene twafashanije mu gutegura iyo reresi kuva ikiri muri ide original. Ni Mimi nagira namusabe yegere ngaha. Allo, la hand is over. Talking of the name. Agataho ni yakoze ivyo byonyene, yaciye ananyemerera aba actrice principale w'iyo reresi Kiramunda. Wow. Mani muheza gire kandi wahiriye neza nyamara mati. Allo. Hanyuma rero twaciye hari undi agira kabiri muri BMT turahorana yitwa Fisto Haragira Mungu sinzikwa ngaho yabaye mu buryo bwo kumayerera. Giti nawe yegere ngaho mwanya zo bari karaza. Obi nawe karitizi. Yeah. Uwo nawe ni assistant director wanje, aho muzobona hose filme jenzo bana directinze Giti abari kumwe. Niwe udatamba hamwe no kuri Gwimana. Yeah, gotcha. Arusha Felisi muge. Hamanda aho twari kumwe n'undi ahora afasha kudaretinga yitwa Kado Haber. Burya nawe ubu kwegageze ko director mwiza, nakenda gusaba nawe wegere ngaha Kado. Ikizase mashakino. Yego. Nawe yaranyemereye Kado Haber warakoze, wamureye neza yaranyemereye akira muri filme ari nka mu actrice principale agira kabiri kuri Mimi, abikora neza cyane. Aho narimereye kwa principale, ariko nagira nsabe kandi banze nkiriko ndavuga wa principale banze mvuge ubundi umuntu duhora dufashanya cyane muri filme ariho nitura. Iyo ndose akazi ka filme ubwo nyene niyo baza kuvugisha X-Ray ba ndabasana wegere ngaha nawe nyene abakozi
nanjye ndamushimira cyane yaremera akina muri ino sinema yakinye akantu gata kuko muzogakunda ko yakinye ko gagara kose abamuzi baramuzi ni umuntu twiza cyane yihoreye. Hanyuma mugenzi we yitwa Nijito nawe nyine ndaga gusa yegere ngaha. Burya uwizeye niwe afata amajwi ahejeje akayahereza Nijito nawe akayateranya avuga ko agira montage edit. Kugira ndeke kuza ndahamagara umwe nagira nsabe duhere hariya kwa waca tuze mwegere ngaha mwese muhaguruke cyangwa twicaye hirya abakiye muri filime Cira mu nda mwegere ngaha mwese ego cyangwa mwese muze aha Mwa principale muraza kubonamo uyu musore yitwa Mr. Khan aro muri Meja Mr. Khan muri filime Cira mu nda yakinye neza vraiment Imana ibuheza gire sigi wanje nigi mugenzi wanje cyane mimi yabwiye ngo aragukunda barakunda ibikorwa byawe ariko yambujije kumuvuga ariko yabwiye ngo sambure impano guhaye ku mugaragaro ukimukunde arakundise yagukunze atakuzi yagukunze kubera jewe nta byishimo ntarenda gutaburire impano yakugeneye abo kwa Trump baravuga ikirundi basi nanjye natangaye ikirundi kikaye gikomera gishika no muri etazi venga birakatsi cyo kwa Trump ni byoroshe ngo basubwirwa ewe bari bazi kwerekana abazira tetwa ni iPhone 15 Pro Max iri kumwe n'isama yayo ntuyibone nk'ikintu gisanzwe tekeyemo byinshi kandi bigira uzoshaka kumumenya ngo mugabo nyuma y'umwaka uzi umbwire ndakubwire baragukunda mbashigikiye ibikorwa byawe
Franike yambere shabona nababwiye ndababwira ngo numva shaka guha impano nini kandi y'amafaranga menshi menshi kuri jewe bitewe n'aho ngeza ukuboko kwanje abandi bashobora kubabona ari make ariko ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kumuha nka iPhone 15 ndaryohewe ko ikintu nari nifuje mu mutima wanje Imana igikoze iyo telefone ukabiroza ndasubira ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kungura mu televiziyo runini mu gacuwa miliyo kugira ngo azoza ararabiramo filme cyangwa ibikorwa by'aba yakoze akumva aranezerewe mva nayo ibyo bintu menga ku bushobozi bwanjye nibo sinabishobora ariko nashoboye kumuronderera impano ihuye n'aho ukuboko kwanje kugera reka bayizanire hamwe bariko barayizana mukuri niteka ridasanzwe kubona abakobwa nka twebwe dushobora gukora igikorwa nk'iki abantu mukacakira neza kandi mukagikunda turabashimiye turashimira umuntu wese ahora aramvura ukuboko kugira ngo ibikorwa dukora haba mu kuririmba cyangwa mu gukina filme bishobore kugera aho bigeze uyu munsi kwera ku ba journaliste n'abandi bose manje baheze imbere mimi mirenda gukunda nkunda kuvugisha ngo bivuga ngo gukunda ntibabivuga gukunda barabikora basi aho ukuboko kwanje kugera uyu munsi naje gukora ijambo bita gukunda kugira ngo ndakugaragarize uko umutima wanje kwakira no gukunda ndakwifurije gutera imbere ndakwifurije kubona umukinnyi wa filime ugera kure ndifuza kubona amabuye watewe Imana yahinduwemo amafaranga n'amashuri ndifuza kubona uyu munsi urira amarira y'ibyishimo ukazohagarara imbere y'abantu ukavuga ngo ndi nawe yigendera nabonye nashize akiruta kugendana nawe
turashigwa Albert ariko araririmba tuti abagwaye obe abafise ikibazo yonyaruka muri ya clinique bavuga